kubasa kugumizamo uri kureba amakuru agenshonga ahindi kugambira ebi turi mu district ya Rukiga kandi omucanga ekiri kumanywanka Nyakarambi kandi egire shangwa omuri district ya Rukiga aho omubiri gwo mugenzi retired Kano Anthony Kyakabare gwabasa kubanuguzikwa erizoba Kyakabare ogu owazikwa erizoba akabaho omusirikare mukuru munonga mu Uganda eji kandi nomwe abasirikare ababandize kuza omukishaka na president Yoweri Kaguta Museveni ari kuza kutunga obwebembezi obwaresire government eji ahangoma kandi aho Kyakabare agerire kufera abire ari omuyihanga erya Sweden ahabire na rwazibwa bitkando yishikeho mu Kyakabare akazaho no muyihanga rya Sweden ahanyuma yobwire obuyabire atari kwikirizana kurunje na government kandi yazayo ari kuronda obuzahe Kyakabare ogu omukoro gwo kumushendekeza gwatandika omukasheshe shaha ina kandi gwakorerwa ahachayi echa Rushebeya playground ejineshangwa omugombora eyarwa mucucu hatandika n'ekitambo kya misa ecyaba cyebembirwe Reverend Father Marius Byamukama kandi ogu niwe parish priest wa Kitanga Catholic Parish kandi omukuburira kweye Reverend Father Marius Byamukama yayorekangu omugenzi Kyakabare akamarobwire bwinjo munsi ari kufayo munonga kureba ngo abantu ababire bari nawe abantu ababire bamuri hihi babasa kuba kurungi niho yanashabira abantu bona kugira ngo babase kukopa ebyafayo byo mugenzi Kyakabare kandi nabo omagara gabo ebinte barabeni bakora bibase kuba biri ebiri kwisa ruhange kitinisa kandi biri kwisana na abantu nangane byange bari kuturamo ekitinisa kuvuga nisengaro zitu hamwe okuvunjura abantu Kyakabare yakoze izina wari gabo to kwetagwa kongeraho kindi ariye bite bitkweta stainless steel ikide kitakubasa kucherewa Kyakabare to kamuchere byamisho amukorogu hahikaho abebembezi batari bamwe na bamwe kurwo mu government hahikaho abakuru kurga mu Uganda People's Defense Forces ejeni UPDF ningashi amahigihanga kandi umubutumwa obwashomwa aba UPDF kurga owori kwebembera amahigihanga ogwe ni General Muhozikine Rugaba basima omugenzi Kyakabare abo kugira ngo akakora mnonga obuyabira ryo mu mahiga Uganda kugira ngo abase kureta obusinge imutari mu Uganda yonka bitu kandi no mucanga cyona echa East Africa okutwariza hamwe Kyakabare nasimwa mnonga kugira ngo akanatere mundu empango eri kumanywa nka RPG orutarori yabirazamu ayire mundejo rukabarutekwa kuhangurwa habwo kuba akaba ari yo musirikare emanzi owabiratine bwoba bwona owabiratari kutina kintu cyona amukorono go gumwe hahikaho nangwa na Dr. Sylvia Arinetwe kandi ogu nomwe ahabantu abebembezi abari umucyange cya Kigezi nangwa ne cyange cya Rukiga kandi oyesimbire ahabwa woman member of parliament bwa Rukiga district kandi ayine tikete ya National Resistance Movement nawe yagamba aha mugenzi Kyakabare nko muntu owatwire kurungi omumagarageye akiriyo mu nsomo owabantu ba Kigezi bashemerire kwegeraho ruhanga owatwire amagarago mugenzi wo tutere ruhanga wito mu ngaro ayabare Yesu akatwereza omugenzi yatkoramo umurimo gw'amani kandi yashuba yamugarukana abo kuba mazire mirimo yetiko tutukusima mukama ahabwe biya mukozise twarebaho na omuhabuzi wa president habwe shonga eza Kigezi uri kumanywa nka George William Kanagizi kandi ogwe yashoborera kurungi munonga okuyakozire omurimo gw'amani munonga omukubasa kwera Kyakabare kugaruka omuyihanga erya Uganda obuyabirali omubuzahe omuyihanga erya Sweden ogu yatwerekangu omukagugwe yenda Kyakabare gubire guryo gwahamara kandi akagamba nawe kandi yashima rahanga kugira ngo Kyakabare yabasa kuzikwa omuyitaka erya Uganda ahari kuzarwa henyine mwene Kyakabare tiribona kumugambaho bingi ngagezaho munonga nareba kuyagaruka hano munsi yito ekishemerize nyewe tinshashire munonga ubanje abana kubanterese mu ngo muntu yafa ngahurira enaku yantera nama yangu nagaruka nama jati
habasa nubwo aragende nituza kumuzika umunsi yabo Mucyara w'umugenzi hamwe n'aba family batworeka uko cyakabare abiri nakwatanisa kurungi neka yeye yona kandi baraganisa ngo nebeja gukora ekiri kubasika kureba ngo enkwatanisa eji etwireho nkaba family yabasa kugumizamo no bucyakabare ataciriho kandi ndasima n'abana b'umushija wanje okumberaho twabukintu twakwatanisa naho ndasima ruhanga abaherezo businye tugume turakwatanisa batakareka kuntera kasimu bandonde kuko ninyo basigonka nyina wabo urasa kubaberaho ndasima n'abataka bona abanyakarambi bona ndenda ekimurahe aga family ekimurahe kikinisa kano cyakabaye ukuyakunze nsaka kunde nsaka kora ebyafayo mukwatanise na mama wanyu izoberi yatwarwa ndifuka Dr. Rugunda niye yabanze guterera namba namugambira ati itwe twine imitendo ne turaza kurabamo tunamanyisa General Musinguzi yangambira ati turakimanya ati na president yaragirire baraza kuzikwa umukirinisa cyamahe kandi amahe kundi go garakora hari gushimwe cyo atwareba ho nangwa n'abanywani beye kurga ahe yihanga aba babebembirwe umukuru uri kumanywa Karoni kurga umucyanga echa Sweden kandi nawe yatworeka obunye bucyakabare yamazire muri Sweden okuyabasize kwatanisa n'abantu bokwe muri Sweden. Of course ibintu byo no kubyabana bigenda kushendekeza umugenzi cyakabare twaba tubyine live ahambeho za Tayari West TV kandi tukusima iwe wabasa kubifollowinga kandi okabyetegereza kurungi munonga tukumanyisa ngo tsagumiza muntu kisyaho ebintu kurga ombyanga bitari mwe na mwe ebyihangeri erya Uganda ukikira munonga ebiri kwata ahabantu abari kureba Tayari West Television. Chawa watafika aha bwa Tayari West TV ndi job namanya apuri aha district ya Rukiga.